akisema I'm cheating. Ndeto makeria cikegie Karen Nyamu ina relationship ni ciagikoro igiterebwo muno guku social media. Ndeto ciukite thutha wa performance iria Samido marakorirwo magikana Wanja Asali, na turona Wanja Asali agiukirira Samido muno ni undu wa drama ciake na ahiki ake ni Karen Nyamu na Eddie Nderitu. So what happened between Samido na Karen Nyamu, kana niki giagikorirwo gigicungiriria njatukano ino? Ni ciuria ciukite kurio ni andu muno guku social media thutha wa bica ici gugikorwo igicabithio ni mutambo mo wa social media cikegie haniube kana be mweru wa Karen Nyamu, cikionania ati kana proving ati ni Karen Nyamu is in a new relationship. Sometimes last year Samido na igirire nenda-ini ciake cia ukinyaniria na maruru maingi muno agitariria uria Karen Nyamu akire na ndugu na mwanake. He alleged from a polygamous man to a single man. Na kuma riria Samido agikorirwo akirekereria ndeto akiuga ati Karen Nyamu ni agikoretwo agicheat na mwanake ugwitwo Chesang, uria riu mutambo uyu wa social media uragitambura ta senator wa kuria Trans Nzoia. Tumaundu ni tuonekanire guthukana gatagati wa Samido na Karen Nyamu, kuria Samido agikorirwo akioya tumatua tuonekanire kurakaria Nyamu, akioya thabari nginyagia kuria America gucerera Eddie na ciana ciao. Ndeto ciagikorwo ikiumbukana guku nenda-ini cia ukinyaniria na ciakoro igitiga andu makigegeire. Ni ndeto turathi na mbere na guthuthuria mwena uyu wa Kikuyu Community News, na nima nitugukorwo tugigukinyiria ndeto ici tore igukorwo igitukinyira. No kuri na comments twagikorwo tugicamania nacio cia die hard fans a Karen Nyamu, na twageriria gucirora niguo tukeigue uria marakiuga. Ta uyu akionekana gutetera Karen Nyamu na gutetera relationship ino ya Karen Nyamu na Samido, akiuga ati chance egiumira aya eri no magukorwo magicokanwo ati tondu makihitanagia magicokanagwo. No kuri no ungi wakirakario ni ndeto ici riria keigua ati Karen Nyamu has moved on to another relationship, kana Karen Nyamu akiri na be mweru, na akorwo akiandikana maruru maingi akiuga ati this is the problem with us women, you ruin someone's family bado mnaachana. See, if you gonna ruin someone's family, so you make sure ina last forever. See like you are better than her. Ni ndeto irakeyumiria guku nenda-ini cia ukinyaniria ici kegie Karen Nyamu, senator uyu mwamure gukorwo na ndugu na senator mwenzake, senator wa kuria Trans Nzoia. Ni ndeto tutagutenderithia makiria twaciaria twaria ciatukinyira tucamanie in our next one, na twandikanire mawoni maitu down the comment section.